bafethu ngiyaphila kodwa kusawuyena lo Shenge okuyimbongeni. Bafethu ngidlulisa amazwi obonga la kulabo abangisapotile since ngaqala ukungena kumkhakha wenkondlo. Abanye benu bayazi-ke amavidiyo ebengakhipha ey'nkondlo bengiwakhiphela khona la endlini. Ngizokusho lokho ngoba anginavalo nakho, okusho ukuthi amandla akhona. So bafethu la endlini abanye benu bebona amavidiyo ungangena ku-TikTok uyobona ukuthi la endlini bengithi mangenza ividiyo kuvele itini. Namhlanje ayisekho itini. Sekuvelani? Sekuvela upende njengoba ubona upende. So ngizothanda ukubonga kakhulu.